lot of deaths. That very alarming deaths from the time the virus started. About 136 deaths है वास्को. आया मीटिंग किती आपले डिप्टी कलेक्टर आपले हेल्थ ऑफिसर आपले विचार बाबा किती लोग मरतात. मार्के doubt have become coal pollution. Vasco people they've got a lot of lung congestion to coal pollution. So I'm having a doubt on that part. So I wanted to find out exactly. So I requested doctor because there was a study in the last assembly. I put a LQ last two assemblies, and there was a study to be done on pollution level. Whether the study is done or not, I don't know. Basically, there are two issues. One is that there are no proper doctors in Chikalim hospital. Second is less oxygen. So both these issues have been addressed now today at the meeting. आता डिसिजन दोन डिसिजन गेले आम्ही. एक डिसिजन गेला रिगार्डिंग चिकालिम हॉस्पिटल आणि एक्स्ट्रा डॉक्टर घेवपाक फिजिशियन फॉर डिपार्टमेंट ऑफ मागतले फिजिशियन आनी सेकंड इज टू आस्क फॉर ऑक्सिजन. हे दोन इशू विषय आहे ते सारखे अर्जंटली घ्या म्हणून झालं. I have seen some note. There are ward number 21, ward 22, ward 23, ward 24 council have asked for lockdown. But lockdown not a solution. Solution is we have to stay at home. So in Vasco we have a lot of working crowd. हम तो लोग work daily wage. त्यांना join में अपन. So I'm for lockdown, but what happened? We have to think of the people also. त्यांना join करने चलो. So lockdown रूपा easy. We have to stay at home ourselves. पॉइंट्स आशिल्ले ऑफ द हेल्थ ऑफिसर तांकां स्टाफ आनी शॉर्टेज आसा. सो दॅट ऑन दॅट दे वील बी ऑफकोर्स कॉन्टॅक्टींग द DHS फॉर द डिप्लॉयमेंट. सेकंड पॉयंट आशिल्लो की तांकां ड्रायव्हराची एक हें आसा. सो आय सेड एट माय लेवल वी वील ट्राय टू रिक्विजिशन सम ड्रायव्हर एंड गीव. सो तांचे थोडे डिफिकल्टीज आशिल्ले ते एड्रेस करपाक वी आर ट्रायंग. Any major decisions have been taken up, sir? Any major decisions have been taken up? मेजर डिसिजन अशें कांय ना. तेंचे ज्यो डिफिकल्टीज आशिल्ल्यो त्यो सॉल्व करपाक ट्राय. चिकालीम हॉस्पिटलाचो कोवीड जाल्ल्या प्रमाण तुमकां खबरच आसा. सो आमचे जे रिक्वायरमेंट्स आसा ते आज डिस्कस केल्ले आसा. एक फ्रेश प्रपोजल घालपाचें थारायलां आनी MLA सरान आपोवन हेल्प करता सांगला. हे आमकां जे आमच्यो गरजो आसा फिजिशियन जावं जास्त ऑक्सिजन सिलिंडरांची गरज आसा. सो ही वील फॅसिलिटेट द प्रोक्युरमेंट. तशेंच डेप्युटी कलेक्टर साहेबांनी आमकां आपली सगळी मदत मेळटली अशें आश्वासन दिलें.